Mami bi akwa babiemba attention TV. We ye abraboma sister pa de de niema etutu akwan mu ensem ekoso amanfo fiefiem no. Aya wo tibi kra ya na ano odi mesese enani de di kan wo de pay attention ni die ni ahobrase mu a wo hwe matale kokko se ne me ho aye fe a wo hwe wi na subscribe wa ba ye channel no so no wagya o comment so amai na notification bell na ewo ho no wa boso kakra na che se wo wuram bibia de betum ya na che se wo so wanya bi ahwe abemu abi de nasem abetudwa na nsem ne betudwa saya aya na ye hia se bi asofo a wo munim de no ewo anim na modene ma atoto ye abemu ayi nsem no ano odin pa wonne sofo bi neti wo ye organist na sofo na de ne sika hye na ede na yire sofo yire de amano ene na wo mamu miensa sisi opese ote ne ho ekobo ne bra sofo ma me se wonjai e ma ne nko edi enti na sofo ma me se wonjai na ma ne nko asem modu madam guest di nasana madam guest di odi ma me twa me ho bra sisi a meda se o twen me wo Lady Reverend Victoria e wa ha se oda Great Chapel ano ewo odifu akwasoro ho no ye honum ye fra ho se wala beba e honum na asafo no wo mepese obi odi na mabetudwa wa peda akosansan so na me wo ye Reverend George Wonder ti say JP wa wo hwe eche na otum so fi Jerusalem ba ye no enche ye kra e bon wono ice no ha papa mama kwa aba yeah we ye pink and blue studio high kama papa asafu muti say global restore mandate asafu mba no mo ye sofu mama Florence and then me fa kwan we so achia kama onso emrepam ye betwe abetena ha sei papa o hwe abemu e story ya ye di tu dwa ya watie bibia eden na obe cancer ya boy wuru mankasa entina misimeti company de be fra no asemo asemo anasa nsemo well do asemo ya esanze nyama bibiri wo is yeah na oti abranti asem ni sofo ya asema asem na mu yewam but we fa ne sen eto de bia na obi hia moa fi se no ben no betimi aboa no se ne be ya ni the hint asem so be de ebe kata and I think say sofo no owo jide ma papa was abranti no okay nti jide na nam so sofo nde ye bibisa okay owo rehwemu ewo nimu oni na tena ehu se oyobi a na no nye katikati oni ne ye saade na ohu se oyobi obetimi a keeping a secret okay on man a secret MP eno nti na odi se juma no share ni sa se onye no because ebia na office o ma bonti sunu bi eya echire no ehun sem ai beba enti na o yusu bueno but akoye se adie no so aso ni yire no mude but say the yire ni ti asese contract eno mako contract no mo ye na contract bi anso we expiring date enti se expiring date na aso dia say oba no ti ase ma no sof mami so ti ase ma abrante no onko but akoye se ani dona free ni chronomo ni yeah very dangerous abrante because of say wa manoba but enye bari na ikire say anase bana wanya nenti is he capable to take care of you for the rest of your life and that be possible sense of mama do betimi akodi was a man bibia timi attract or bibia timi twi no ade bia opa obi nyama no nipa no no wa nyama no obi anyama no e be shifting attention shifting of attention but say a brand and bet to me on to on free area okra on pe baby kotena obi hu na chi ni phone number on sisa
say I'm mamasa na say still you see the same content no tisa video no mo and as of my be tata no yeah wa hide down so for hide down yes into be so atata no because on the baby or hwehwe na ni sabe ebe hu no and na face so abrante no score 4 ba foforo de be fie wa so for mama be 2 ba no wa and so be another trouble because na ko say ade a ebo ano no obi ba be Jeffrey ni sementi ebe ye wo ndi boy no the best thing to do to keep the secret safe and secure do omo yina omo anya ade but you can't condemn them. Oh, okay. Because they be make say wo robe shoe mu a na wo hye no shoe no bia so ya ade a na se wo be kan wo be hu se no be kan afa because unnim na esi ye ntana ne nti a so for no be ban say e bia na so for no ne hu ani ho e bia omo aware adu baby na afre da na ne hu wanya sa challenge no e be betimi ya accident e be be esi ne kwala brem but when you know after infection I take it place it mean condemn say and I mean can say why any ye and now why any ye I can't condemn and I can't support. So what I say there you are in the middle. Yes, but what I was saying is say nyankopon kwa na timi bu aten nti wontimi mbu obi aten na mo ye be yi aten say be tinintini say e bia a mistake na ba ya na say omo ahu say e be do sam pempen so yi e bia na so for no pe baba akopɛ but baba ko no ba ye no oba no hya ase say o sanso akɔ bi ama na nya ba menu nti ana akɔpem so ba nya miesa na say bi nso sam be tu aso bi no so I think say na boy no we hu say ana sa brante na hu say bebi pepe so e kɔ no na ni ngi hu no o ho kwan say o pe baby fa na mom so worry so there should be secret between him and the pastor and the wife. Thank you very much, Daddy. Mommy, who say enye easy say be ma de na yire be ma obema foforo say wona no enye bibisa so for no hwe mu pa eye wodo kan pa no de do na yire na because utimi ma o yire kwan say wonye say dia eye wodo kan ana because wodo no me edu anka menjin di say so for no betimi aye sade elas metie chief tie na oh ayo my odo kan say ye kan say asem no ayo how na ato no say sign papa no say ke sign na sign no tie bi ode kata ono nanim guase so ode kata ono papa na enim guase ye say ondo na yere no tie wodo no odo no na momo no mimi hu ne say papa no nanim guase no pese okata so yeah say ni pe na be hu say orders of mama enyaba e ba ne ma na asem no memu ye medu kakra fi say nyame adum nyame akwa wona ogina otayanim ebo mpaye serade be she emman kran say erade beye sabre no na papa na ni gidie no wai so mama gidie fahi awo mmie no ntimi anye adwene kro amfa gidie engina inti enye se onno oba no ne odona yire na momo no memi hu ne se papa no peso be kata ne ngwase so oh okay na no baby afa ye no ene ha adwen kakra ba mi nipa bia wie nipa asase we yetisi enwi abofo da debi chinyankopon pe na wonko ne nkomodi mu no ebetimi yes na nipa de nipa bibiki tuwe bi no how bi aba kesi na da ho saa no ye hwenne e kyena so ho sanse abrante no ya be mu a wasi so e kyena ba kwa kware mame so kware no wa anwo a ase wo ntimi nkan kyene se nkwana na no do beti ba ka tum akra asem no na de asem ne be pie be ba no ena yasem bi say onye na dwen se bia
obebo de wuro se amansan tie sisi ade de me hu ne se opekwan ya pie tokro no hyem no pese opie firi ho eno nti ode asem ya dan na mmom no betima pie aka na no atum se da apekan onka na no ntum na nye security ma ono ne so for the pay ono ne so for the pay but sisi ano ebia na echina abranti ya kware na mame ya funa wo na yiri amma ono so nyini sankwala no ne dia ne ma mame obede no wakana no atum ontimi nkana no ntum ebepie ebepie one day ho na de nsem beba ho na de nsem beba eye de mesi ebepie de medie ye nkonem na ye muatan se na Africa no but so for in fact wakutu fa wa ho na mentias wa kɔ ne abro so se baby assembly free bano where can the cry yenti de na be share the shoe ni nenso no Kristo adwene kura ye ne di mame ka meme pa dia kanesi papa nya abotre nempo se bibi sa one on Joseph no sisi akesi da ho no asori no e wo mu chefa papa na nkasa se china kesi liki asori no ho abasem ebetumeku nyame asafo hai ebetumeku ma asafo no na brantie o pese odi no no so ne nkwa eda esane mu be se sisi ano ayeri mgwasi asem bibi betuesi obai betra sa adwen se boyi o ise ne o ye de kira ko behwe na o ye se watimi ne nada mame enya nwanwa obetimi ekuno obetimi abopa me ekuno obetimi poison no eye sofu mame no ye obetimi aye mame watumi oba wafo oni ne kunu atimi atrase aka boma ya twene baako ma be mo oni omoban ne nada wa ma ne kwa mo ne nada e de ne hu bi mo ntimi nye de ne hu bi mo oba ne ntimi nye ntimi de mimi hu ne se abrantie no baby a case na duro no enya fe no obetwan se papa ne ma ne sika nya fe no obetwan se yenya ne kwan na ade so pe ne nkwa de a enne china on free krono so on free fiebo ne chip onye nwe on tumu no mpe hofro fala we onye free ya betimi aboan fisanye sa sisi ano no ne hu hiahia no obi edi nkomo me ma me kra o ha me ana obi betimi ohu ne sa ne ye no obi ka sa na ma me kra sa de na o ha de sa nipa no nkomodi e kira branch yakobie na no ehun from market we bi ti a case we de news o ma me na da news pa eya sem kase onye nipa hu no oye nyame akoa ene nyame afuna asem na ye kai oye member kan ye news normal kai normal ka we sofo de bedi case no no sofo na nkasa na ogira property wa le bedi nti ye de abrawi kunai se nyame be ye odo atimi akofa we ya yeah abranche de nwane fi kronu wa case we say no nti ne ye de abeto ho amamu se mo abranche ni nwane onwane mo ntwen se papa ni nyane kwan mo ntwen se ojibi mo nya na nsem se o ka ma adai obi odinachi odinachi nti abranche no me ka se o fi kronu onwane fi kronu no mpe ba bi mfa okay onko bone bra. Thank you, mommy. Daddy, I said we are kakra. Won say boy no dwane to a ye akwa atwa men na so de asem boy no. Otum say sesi ano ho eye as a young guy dear. E de nko a ne beba sa offer we. Otumi accept e de osofo yire e kompam. Eye sikani bre na ye boy na akwadworo na ye no na say den na course na nsemi asofo no e ka kire nti na ma na ye ewo ensem o mo ka kire no ebi wo ho a ohwe asetena pa o mo ne ti so ada se no mo ne ti bibia hia no a okom nchen o mo provide the man no ade bi o mbeka chen so onye bi o ye je se o mo ma ne hu enchire na na se o mo ma ne wo ha no nti
nipa say woni nitia as dia bi obega cha say bi obeya omo comment o oto atade hyew oto mpabo ama o omo weduane di no see bedia you go chop obere papa say ho but then also we say we dey me mama you see but no odin but me nim obani age and I mean nim abrante no so age the boy na younger than the woman but it doesn't, the age doesn't matter as such say obi kura the age of 18 years or warobi awanya 30 years and 40 years it happens. Wow. Inti me nim the age difference obi awanya 40 years wako warobi awanya 73 years. Wow. Bema wako waroba 73 years 72 it happens. But we case need the antisa ade na hia won na akoyese ogbabo empire resource ma nti akoyese Sarah oboa Abraham Sarah ka kira Abraham se wo de fire fene na one no se ne be nyaba nti I think say pastor no interpreting into that scripture no and mama fene we mama kwano we mama frano mama kwano okay any no we dey nyafna but Sarah dem dey say any my friend okay enwo na wonyaba se na nyankopon ahye yebo no nti unteme because the nyama bi wo ho a if you are so we be call humu we be ba honam say na honam we be dwene dey afa we be fa na afa no when you look at the Bible records now you can't condemn you can't condemn in the book of I think is Hebrews 11 say ade bi esi ye no eye nhweso die e de ma ye nkyere ma ye ba in the perspective of the pastor no baby or piki efisa bia no kakra ho no de be share ho no de na de ntina muta piki Solomon ho no ho ntina make us say in the first place you can't condemn him the pastor or the guy the pastor the guy the wife you can't condemn them at the moment I will condemn one it means you have judged them. Wow. This spiritual judgment and physical judgment is between them and God. You don't know the prayer they pray before they do that. Now only ho. Ebi almost sere ho Boniface and son almost share initiative na say ya. Only ho. It assemble na oba no ne be ma no kan ye. Omode nyankopon so kan ye ansan na omo approach abrante no ebi omo bompai ne nyame se ma abrante we enyem meye enye oyire okay nti most of the things though ni penny so dear enye but nyame so hunu sa na these are some of the things I say bisa your questions because in the situation no woman no obi so the same situation but nipa no looking for solution ebia nipa no there ebia onyo obi oben no a obema na ye den akoye sa amano ebia na bema no ni hu ye den ni hu sisi no ho so but ebia na problem no efro oba no na so oba no ebia no watwa bra ana say debe debe ma na ada say obekọ away ana obebo home eno ntina ugba say mema bebre wo ha bi wo ha bia na ne maid one ne tifie one na wo okay ntina say say yesu yes ye mfa maid ebi mo ha obi wo ha timi di ne maid wo e wo fie ho so for mama nim ana say onim say mikunu the banning sakolawe so ne tifie ho a obi enti o mo asem oh wow sa kuma ne de edin yes because
Sarah and waka kire Abraham say any abawa enye kura ye betimi anya baba ko ade atu ye sere so nti na ye wo Sarah ma ne bi sisi awo ha ewo ho ene se na wo mi nso ye benya bi aho kire ba obedwa ne ja oh se na de city nti abrantie no se na so from America no se ohwe na se na America se pressure no mount up no on pe baby nko on te kronu kura no betu a on to so won kana ha betu na kwata na kuma sa ko sha brabo ase foforo afi no ko hye ne ma se enye hwe organisifo nso de omo adwuma ne hye dan ye yisa wo won so de se baby on bedu bi on benya adwuma ye on sha ne mama na waje no na so dem ma o so to organis kura menya bi na on share abrabo na ase foforo. Thank you, Daddy. Let him start the life new, because even as we are going, we always start new things in our life. To say we are ministry there. Ebedu baby na we are sorry to me pound through. Okay. Baby for frako shase. Sana braboti. Medasi. So is you get it sweet here, but when you wanted to enjoy the sweetness, bitterness will come. Then you scatter everything. I'll then come you go there. somewhere and start. I'll come there again. Can I go to mommy? Mommy. Amen. Sof mama no wana meba. Me sof mama kra de na sam kra me yi kra. Sof mama akole ne wa ye ya man kola miensa film. Sesi a opese wo de no sof mama se de bi e na sof mama sesi a wo hu. Sisi aka se de ya kwa aka kesi de wi. Sof mama ho na mpese obo na chi mama. Sof mama we si ana o se ye ni mu akola no na wa kwa akodo no na akoda bi onkodo no. Abrantie no ye kitwa chess of mama njo ntimi ndo no enye ne do watimi atwi na mane ho aton na bi ache o sani ade yakoye oh mama yenko sisi ano mama baby awadro no okay sisi aso mo bompa ye serade preso serade ampreso mini ho na momo no die benti ebibinti eno omo eyedai na Abraham de yo mokọ ibai Abraham de no Sela ka kire ni me ye sure say Sela ka Abraham be ka kire Sela say ekope mako anene ho so na kwa ne bi wo yeah but amanisa di say yo hokra do ko jira ye eno ye ya no omo wo ayo Ishmael ko baako but we do ma wi atra Ishmael triba mienu aba ka ho eh Ishmael wa ni Ishmael na ba no se sakonya ne wo hotia ene bi wo nyame fie a wo mo huru amane o e wo problem a ye kanya ho ndi se sisi ano na sense mon ma Awurade en sheda nye ni usuma nyame de a ye beti nsem se ne papa kan ya ye beti nsem fi se Abraham ni Sarah case da soara eye adwuma me ma fam de me ka me hu ne se sisi ano ye wo mama attack daddy mami attack sisi ano me hu ne se atwawo sa me di ene bible no ma atwamu entwamu na no kwasem ne se ni case ne kwaye fa so esiye no se Awurade preso a e ma wo mo a kema no obisa no nyankopon kwahye Abraham okay eti me de na America ne se sisi asof maame no na ni akwaje abemu ano ena amasisi ano emu eti ayedene na se wo mo bompa ye kire Awurade ne nyame ma o makwanya ne se okay so for mfa na yere ne ma abrantie ya komo Ishmael ne komo twaso but we amasa o ma continue ena fei abeye ne de ena abrantie nti me kra de ka me kan se papa onya maami fa ne ma abrantie no mfa ne preko abrantie so hwe on pesa abrantie ne mpe na mumu no sisi amaame no abedo e ma so de edo ade a ehu o sa madu ade ehu na mi biza se nti sofo be preach
na maami be kwa enjoy no sada no the Bible no be o kind say me de me jamana so say no kwasem ne shoe no me na be hye mu nso enko me be mia wa hyehyew me ahyehyw abo pompom ja yes no ano tene ema say ye maami no ena problem ho na ode na ba wa ma papa na mini problem but sof maami no ne ndi kwan se o ma kwan mami ema eye we japade nya me de che nanso ewiase nyi na ne ba ewiase ba bewo nti meme fam pa de na se kenya me akoa ne yire no wo mo yese Shadrach ni Misat ni Abednego se yenim se wrade be ma ye bi na mpo e ba se yensanka bia maame e woni ye hu mu Jesus se asam na da wono dimba se mi se sisi asofo maame se member bi de ni how ba o be kan sen on kan sen dana ne yeah eni sisi ani papa kwan na wabie no wabia to ho no wabia to ho pa bie kwan ni bia to ho we narrow way ana say eyi e kwan na bia to ho no ye woni pa bebre wo ho mu hyesuma se hwu ye kan wo mo sa problem no e wo be man me man bebre wo problem obi wa na fi ne kwala brem onyiri ye na ada ne ho adi e no mo hye ho di sa akoba sa de ne no mo mfa wo mo ko hwe be man bi man Omo wi. Omo fe bi ma. Omo ko hwe bi ma. Omo hwe bi ma. And as of be matimi ayi se of ban se betimi akopa bi ama ni kunu awe. Enye nwanwa. Ne ye we ko. Aha. Na sa asem yi ko be mu a. Nti asasi ye be koso. Ami ye nkoso. Ye nkoso. Nti na be doso. Don ne de be doso na echi asem. Nti ma ne krakra no. Ne krakra ni se. Ma me no. Sise onja brantie no manenko no ko mamnja brantie no no fa nkwala no nkwala de se sisi aro nkwala maka ho asema kire se daachi tofo odi na de do mo sonso didin de eno nye news enye die na asem na emomo no e kira na brantie no so no ko no su ko hie hawa sise yenim ne ma papa hie asa kesi no yeah and then impeni fie so no ontim ne yira anwe ti abrantie de waye ono so ni mpani fie ni be fie mu aba so ne waye se wrade amfefie na se china ono so ware na wanwo nti o sign the chi aba se obaje ne ma ana obaye ne dai case we di mi suma da debi nti se ya dia papa bom pa ye se wrade ne wrade ma no kwan se enye hwe fa wakoi e ma wa fena wo yire ne no enwo kakezi we no ka brantie ne komo we ka wa frimu ko yanso entisa sisi ano akono sisi ababi edore nya awo asem yimu esi na akono na abeshi ne wo hwehwe ne nsa kan bi bat ne ho akodim so ka so don ne ano akonyo akodo mama na akodo na ni akoje ade na so ni dem ti o China yedene dizisi asoso for be ne den wo that's papa susu osu okwa na no hope yeah ne wo be po if say be o say o ya ne say okay ye pe ba enti na enu na medika bi say o say papa na ohwe odo no yiri nti otimi odo no ma me odo no me che say papa ne kata na nim guase so mate odo no ne mo sisi ade e ko no abrante na ewie o we bone abrante na ewie bone but abrante nso mpesa so ma me no so hia ile ni edre de wi na sorry nti abrante no ondwane efrisa o hawe. Thank you, mommy. Daddy. Yes. Tesia narrow way no dey ever. So for mommy no pa onja awa. Ye no. Onja awa de na oni boy no ko. Boy ni so wompe. Na boy ni so wompe no. Nti the best thing say boy no enfiri mo fin ko. Yeah. Boy no na ono se ono na problem dan so. Nti the best way say obey free no obey the freedom no. Okay. Of free environment. Okay. And so for me say my dear kwan be there too. Okay, Genesis chapter 16. Pese can be kakra. Okay, uncle na me de me fu ama ayi. Genesis chapter 16. Or say now Sarah Abraham wife. Now Sarah Abraham wife bare him no children, and she had an handmaid
an Egyptian whose name was Hagar. And Sarah said unto Abraham, Behold now, the Lord hath restrained me from bearing. I pray thee, go in unto my maid. It may be that I may obtain children by her. And Abraham hearkened unto the voice of Sarah. I check yem say Nyankopon pese me wo sese a. Oh, nyame atwe ma se nti awo no mba. Nti se menya ba e be free we boy no ho. Me egai ho. Oh. So you are still there. Nti the pastor is saying that God have restrained him from having children with the wife. So say obano beti ase na oni ni bayi oh awunya ba edi amano a ankope. This one I can't this discussion no God is not in it. Yeah. So I say nyame ni mu omo adwe obano na sojesi ye ena we nso sofo no so na sojesi ye ena obano gitu mu ena okoye ena wakonyi nsen ena wawotre amano. Okay say abema no de wati ase say what 3 children but obano so nti ase ope more children oh inti ope more children no o ma brante no nko but in the case no then na 1 year in the case no sanka boy no nso any sofo no e dey twa sofo o kan dey kwa o se na a guy kire na onya onyimi ye na o sha se dey nyise no e twa maame no mpoa on fa obu onye de emma no senia odi no no so edibi enti ye nyina edi pepepe but boy no hwa still no de obu ni die emom ani sofo no won enti sofo no de onyankanka boy no betena ho but ne yire ye die boy no afide afono no tigale afondondo ona boba ka agbede na afro tigale no figali yeah no no eto ya na ya opeso ko o ma no ko okay o eso ma me no ja no nko anaso wondwane anase boy no bedwane ele eso timi husi na obetutu ni nyama fa o ko nso a onkra oko opa onja dan mu nyama ina no nko thank you e ma no ndwene nyama na bia owo wa dan mu e bia nyama kitikiti se bia ni laptop na ta nyama bi be hia ne kakra na ta de ni bag wa shishe bag no one day anajobi ahoma chi so kwa no ko so for me be bomu a obi ni ho ni kunuko na dan isi ho ni penim daddy we chira kwan na it is so for mama no ehwehwe no a opa nko bodero wo radio station say me kuna yiro my second husband na yira na ehwehwe no daddy we chira kwan na for you well Restore Mandate Global Ministries, your Agape Park of Waka Road, your Masala Chile opposite. In number is 024 99 42 113 024 99 42 113 nti nyame nshirawo nyame nyawo kese nti abrante advise yourself just you can escape and you can hide far from this place. Your Bible says you can run, but you can't hide. But this one you can run, and hide too. Until maybe say, maybe we got say me need banti, me ba be family ba. Okay. Now no so create another forum. If you are running, run and forget the past and move on with your life. Mommy. Amen. Ede radiasi. Arantie no erade mo ano na ontitim enko na onhwe ne ho so yi ne asi sisi ano wo mon trase se papa na ne trase so miensa na ne trase o eno je tumu eno ye e de sisi ano no ahu se ne adro ne de opese otiti no onka na no ntu sisi papa no chidi awunya wonimu se de yekan chidi onya wonimu
enam so man sa kwanya no mongo ba plan ni mase okay a second on share ya me sorry se case we dead dia ebe hard be bo nwan no bebre so aheti the case we enye ono ni nyankopon eni sofo na yere ntemase samre na onwane ko okay akoma ekura no a wahu se sisi ano ne oye no se hu se boy na hu se de ekọ no enye ntino pese oche no aye se onye obi a oye nipa bone ni se obi wo aka abase no cafe no obayire no kura vis of mami ye but wahu se de ekọ no emwa no ntira brate na adwe mpa na wonya ne nti Rade mono na ontiti muko ina bebe kind pai wo se rade fa ne mfom so nche no so ompe ba bi mutu se rade se wa fuma rade fa nche no na mom sa de we tie obi a wo tie ye mission Christ se obi a men ye obi a ye san se Kristo prayer do me pray mu na ye wo no ye wo no me na Christ ye ni na ne fatale ti mesre ya be ye gidi fui yenhwe yenye ne efata Kristo no bitia enye nonyam emerade sanse medi no me bia hu se yenye ya adwene se obe ye Kristo ni a ye masa ade ne ngo se empo minim se rade be na amampo a enye hwe emma rade de adom ne asafo no asafo ma no se rade okra se ma ne ya emuna na no ebepie so ngo ebe som ne da chinti na opesa ama na kana na won won ne japade be jawo muntira kana me kasa ka man na rade dia mo wasafo no ko shet ye no na enyi ono na sini mu de nkwa na se kope nzi akwanya wasini mu de na onya aye e obi asini mu de e na wosaka enti mesre rade moye na yentumi nyina ejidifo na ye ma ye ne ye hye Kristo anyunyam asafo great kingdom power ministry ye wo enya beseda odifo akwaso da nachi the telephone number is 0246 15 93 61 yeah sorry Tuesday anopa wetim ni abebompaye Sunday ishia Friday chatwa ne ye all night erade show o yesudim amen mene Reverend Wonder aya na Wonder no me de pa Reverend Wonder ene mama Tvgh ene trance Tvgh bia ho fe yampa omo so ta ye kokopa wo kanta ope bedsheet king size queen size bedsheet oda so je tofo ono no de no omfa no kwanche Dubai ho no kofa frank ensuo ene ye de zip bia ni se hio pacho wo friend na ne na mano no wonsa ebeka bi ye besan hia biom da sende akram